Bok svima. Šta ima? Rima odmah na početku. Ovo je video znači u kojem bih htio reći par stvari, nekoliko to jest, koje ne znate zapravo o meni, Pa da krenemo, napisao sam se sve, ovako tu na papiriću, znači što su neke sise. Ne bi bio dobar plastični kirurg, ali nema veze. Da, sise, moram ih bolje čujem. Znači tu imam na ovom papiru popis svega, da ne zaboravim, da ne zamuckujem i takve stvari. Znači prvo s čim ću početi, kao što većina vas zna, moje ime je Kristijan Koči. Stanujem u Končarici, to je malo selo pokraj Daruvara, tako da imam svoj mir, svoju slobodu i to sve. Kao drugo, sport, hobi, pa sportom se bavim se nogometom, tako da od drugog razreda osnovne, tako nešto, nemam pojma, računajte koliko, imam 19 godina, drugi razred osnovne sam imao. Ja imam matematika 0,2 za matematiku, ne da mi se računati. Moji hobiji, pa hobiji su mi sad u zadnjih godinu dana sam postao vatrogasac, diplomirao za, nazovimo, pravog vatrogasca, da mogu izlaziti na požare i tako, sve te stvari. Onda još šta imam od hobija, vozim BMX, u zadnjih godinu dana ga baš ne vozim prečesto. Dosadilo mi je padat, nisam stvarno neki talent za BMX i razbijao sam se, božike, imam svugdje po tijelu, tako da boli me to jednostavno, moram priznati da me to boli i da mi se baš ne da zajebava s tim. Kao drugo, svirao sam prije bubnjeve pa sam ih prodao zato jer nije mi se dalo. Nisam imao s kim svirati, imali smo nazovi band, odradili 2 gaže i vidjeli smo da to ne ide, tako da nemam s kim svirati, a dosadilo mi je puštati si pjesme preko YouTube-a i svirat sam. Onda imam moj hobi, sad najglavniji je ovo što vi gledate, YouTube. O tome ću malo kasnije. Glazba je sljedeća na popisu, glazba. Pa slušam sve što mi se svidi, zapravo nemam ja sad tu neke teorije da ja sad slušam metal, rock, punk, pop i onda na to sve cajke, ne. Nego slušam sve, ovisi od pjesme do pjesme koja mi se svidi. Tako da, što mi uđe u uho, ako mi se svidi, poslušat ću to, objavit ću to na Faceu, na Twitteru, bilo gdje. Stvarno mi nije bad. I imam svoj stil, zapravo ne slušam, ja mogu poslušati pjesmu od metala, od Slipknota, nečeg takvog. I za 15 minuta ću slušati DJ Krmka. Zato jer, ne znam, sjetim se, dođe mi tak i to, možda ispada glupo, ali to je moj stil. Dalje, u mom YouTube kanalu, znači, ja vidim da ljudi to rade i to mi se jako svidjelo. Tako prvo, sam da kažem, zato jer su mi dolazile poruke na Face i tako to, nije mi stvarno bit da od YouTube-a i svojih videa zarađujem novac i da živim od toga, mislim, svi vole novac, naravno. Dobro dođe, sad imam nekih $10 zarađen, možda tak nešto, malo više. Ali nije mi bit da od toga živim, zato jer imam sad imam posao privremeni, radim na građevini kao pomoćni radnik, bla bla bla, samo da zaradim novce, da se mogu kupiti bolji komp. Kao prvo, bolji komp, i krš moj jedva pokreće, ako ja pokrenem s njim GTA 5, onda mi nestane napun u cijelom selu. I pola Daruvara isto. Pola Zdenaca pokreće. Sve, uglavnom, svugdje nestane napun. Sam da bi ja mogu GTA 5 igrati, da, neću. Kao drugo, radim ovo iz svog, ne znam kako da kažem, hobi mi je to i stvarno mi se svidjelo to, zato, a pogotovo to što vi ljudi zapravo to gledate, vi gledate mene, ja sam mislio da ću ja na svakom videu 20-30 pregleda, u tjedan dana ako skupim 20 ljudi koji će me pratiti, će biti vrh vrhova, ne. Zapravo vi ste zakon, ja uvijek to kažem, vi ste zakon i uvijek se zahvaljujem, ali nikad nije previše da kažeš hvala. Onda dalje, prijatelji, pa imam prijatelji sa svih strana, Daruvar, Pakrac, Zagreb, i to je sviđa mi se to što s ljudima mogu lako komunicirati, nije da se sad ne kritiziram nikog, nije da se bojim razgovarati i komunicirati s nekim nepoznatim.
Obitelj, živim s mamom i tatom, pa ono, u redu mi je to i imam moja dva najbolja ljubimca. Mislim, nisu tu, sad spavaju vjerojatno dolje, ne bih htio buditi, pokazat ću ih u nekim videima vjerojatno. Dalje od toga posao, pa za posao sam rekao, onda, opet ja ovo je svi sa buljem, da, jebem se, ok. Klubovi, navijam za Hajduk i Barcelonu. Mislim, svako ima svoj ukus i ja ne govorim sad da svako ko navija za Real, Dinamo, Rijeku ili tak nešto da je budala, glup i to. Svako ima svoj ukus, a ukusu se ne raspravlja, zar ne? Izlasci, moj najbolji. U 2015. sam se stvarno, znači prošle godine sam se stvarno opijao previše. Ja sam svaki vikend, svaki drugi išao van, napio se ko svinja, ali evo 2016. je počela i što se tiče 2016. u vezi toga, u vezi izlazaka, zapravo mi je cool. Cool mi je to što sad u zadnjih drugi mjesec, možda sam izašao 3-4 puta van i uopće mi ne fali te izlasci, sjedim kod kuće, gledam videa, snimam za vas, pratim kako me vi gledate, ja pratim vas, svi pratite mene i tako to. Onda imam ove cigarete i alkohol. Pa cigare, da, pušim, ima dana kad ja popušim pola kutije, ima dana i kad popušim 2. Nažalost, to je moja najveća mana, ali jebi ga. Alkohol. Nije da znam matematiku, ali znam se ja oduzeti. Moj kompjuter, o kompjuteru se priča. Krš, imam ga u nekih 5-6 godina i jedva da pokrećem nešto, još čudim se kak radi. Nadogradio sam ga i sa ramom i sa grafičkom i s takvim stvarima, ali sad kad dobijem prvu plaću ću si odmah za nekih mjesec dana, zapravo za nekih mjesec dana, 7 gluposti, za pola mjeseca kad mi dođe plaća, onda ću lijepo si kupiti novi kompjuter, da će sve biti bolje. Za taj posao koji radim, to je zapravo, cilj mi je da kupim opremu bolju za snimanje YouTube videa i takvih stvari, treba mi bolji mikrofon, bolja kamera, zato ovo sad snimam ili preko laptopa ili preko mobitela. Moja web kamera je tako govno, ne vidi se skoro ništa. Ove kape, ovakve kape ja nosim zato jer su mi se svidjele odmah na prvi pogled. Imao sam ih, do nedavno sam ih imao nekih 15-16 komada, ali ja sam to izgubio negdje. Ja izađu van s kapom, dođem kuć bez kape i takve stvari, Sad ih imam 3, sa 15 komada padiš na 3. Jebi ga, događa se. Onda, puno vas me pita zašto spominjem Burasi sa velikim S. Pa Burasi, to je moj naziv za vas, pretplatnike, za vas, nazovi fanove koji me non stop gledate, zapitkujete kad će biti novi video i to. I to mi se jako sviđa, zato sam vas i nazvao Burasi. Nije da kopiram PewDiePie kak ima on bros, nego Burasi. Nije Buraz, nego Buras, sa S. Ovim videom, znači napravio sam 3 videa i uopće zaboravio sam totalno da pozdravim jednu moju dobru prijateljicu, a to je Mihajla Mihajlović, tako da Mihi, pozdrav. Evo ljudi, ako se još nešto zanima, slobodno komentirajte dolje pa ću možda napraviti uskoro još jedan ovakav video. Tako da ostavite like, komentar i pretplatite se za zabavu, vidimo se Burasi.